ene ongothi mina thintsene kuphila ura khumemberi inhlekani mingisiro mnganalo FM makomba ndlela nokuhlekanisa kolonga ngisela stitch lesho ko eka rabontlhano le nokutisela nongoroko Africa wa vulavula kusuka la studio 4A hele polokwane hila ngakhona nhlekana sikolana namhla hawu ngwana kwa kasamtangela ke ayitangi ku helelo kwa viki na switiva ku sivara luwingoveni la ka siyandani I un'wana wa vanhu lava nga ta kwata swinene ku ani vona ka ai ya svara lo elo ngove un'wana wa varhandzi va bolo hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa la henhla swinene kambe hambiswiritano mingisiro me kwalonga ngisela stitch xurko nongona ka Afrika wa vulavula na matlhela ya ku langutaka nawu lowu nga sayiniwa a wu ri nawumbisi wu sayiniwa ka president mayelana na timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu na ku dlawa ka vamanana kambe ka xivutiso ku ta va ku ri hi fika njhani laha hikokwalaho ka yini hi nga humi ke hi xota milawu la tikweni kumbe ku na swin'wana ku tlula sweswo ke hi laha hi nga ta twa kona va khomixini ya ndzingano wa rimbewu hi ta va kha hi bula na nkulukomba Jabu Baloyi kusuka ka khomixini yoleyo hi hafu ku bile awara ya 12 era mtlhandlo hetsela leriwani hi nga siva ka nhlawulo wa lembe ra 2024 nhlawulo lowu wu nga languteriwa hi vanhu tinhlayanhlaya ti kombetani na le a ndzandzeni ku ya hi va khomixini ya timhaka ta nhlawulo leswaku vanhu vo tala va ya hlawula ka lava a va ti tsariserile se xivutiso i ku wehe hi ravunharhu u ta ya u ya hlawula hi ke nakolo ku ya hlawula u ya hlawula vandla hikokwalaho ka yini vandla riya hi ngeni sweswo mingisiro mnganalo FM 11 minutes ntsena hi bile awara ya 12 ntirho sweswiwani xiphemelo xo sungula xa nongonoko hi la ku ta twa kan'we va voti hi la ku ta twa ku loko se kha hi vulavula hi kutani laha mi nga yima koho hi kwihi loko swi ta ka timhaka ta vota hi ndlela yaleyo lava vo ka mi nga lavi ku vota hi hundzile ka n'wina hi mi nyikile nkarhi wa ku vulavula na n'wina ku hikokwalaho ka yini mi nga lavi ku vota mi hi byerile namuntlha hi la ku ta twa vona hi la ku twa lava va nge va ya ku voteni ya ku voteni I votela yini loko khe vota I votela vandla rihi swa mavandla ku voti ya ku vandla I xihundla hi lava ku swi tiva hina hi la ta tiva ku wena loko I ya ku voteni hi ravunharhu vhiki leri taka loko ri ku wela ka lava votaka hi ravunharhu hikuva van'wani va endle swikombelo leswaku va vota hi Musumbhunuku van'wani va ta vota hi Ravumbirhi se lava votaka hi ravunharhu hi lava ku twa n'we hi ku na n'we mi votaka Musumbhunuku na hi Ravumbirhi la ku ta twa n'we hi ku leswi mi nga teka xiboho xa ku ya ku voteni mi ya votela yini ta va kha hi nga hundzisi timinete timbirhi loko kha hi vulavula mina n'we ku endla leswaku kumbexana hi nga kuma vanhu vo hlayanyana loko hi ku hafu ku bile awara ya 12 hi la se hi cinca ku gere hi languta ku timhaka letiya ta nawu lowu sayiniwaka hi president lowu vulavulaka twi hi timhaka ta ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu se hi ta va kha hi languta sweswo leswo hi twa ku matitwelo ya wehe vona ngeti xiyimo lexi hi ta huma ntsena loko ku endleke yini eAfrika-Dzonga hi ndlela leyo nomboro 0860002543 u nga kandziyisa rito ka 0657443911 loko endla tani na ku tshembisa leswaku mina na wena hi ta kota ku va hi hundzisa hungu ivi hi kota ku twala ku awu ku yini loko byela vayingiseri hi mhaka hi ku fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hi tekeni muyingiseri loyi a va wo sungula enhleka aye kutwethe boto mina mi pfukile hi pfukile njhani papa hi pfukile a khensa swinene loko mi hi bela riqingho hi na timinete timbirhi ta ku mina n'we hi bula mi ri yini n'we lexi xi humelelaka hi mina Butpete ni ti navela swilo leswinene ka ku ni nga tshuka kwalaya ka ti-29 ni ku va ku ri mina wo sungulo ka ku ya ka xitichi xa ku hlawulela laha ni nga ta ni khe ni hlawula kona hi timhaka ta ku ni la ku ya ni ya tlanga xiave lexikulu ka ku tisa ku hlumbe ku hlawula mfumo lowu nga ta va kona wu nga ta korhokela tiko kuve lexi xi mi koka ku ri noko lexi mi koka ku ri noko la ku ni fanele ni ya ku hlawuleni mi ya hlawula yini hayi a hi vulavula hi vandla mi ya hlawula yini ka loko mi ya teka xiboho xa ku mi ya ku hlawuleni lexi xi ni koka ku ri noko ni ku ni ya ku hlawuleni I timhaka ta ku ni languti ka mavulavulelo ya mavandla malama ma kha ma vulavula ivi then xin'wana xi fika xi ni koka rinoko ku ya hi pela lava loko vo swi endlisa leswi nga va kahle that is why na sweswi ni yivi kahle na loko a ku ri namuntlha a ku ta ku ri mi number 1 ni ya ku hlawuleni ni hlaveleni va mi byele yini leswi nga mi koka rinoko vete yini ko loko no vula swi ta tikomba hi nga ri ni wela ka
ka vandla ro karhi hikuva ni ku un'wana na un'wana fika vula leswi ku va ku na lexi nga fika xi hambanyisa ka mavandla hinkwawo lama nga vulavula ivi then mina swi vona ku vandla leri leswi ri swi vulavulaka hi leswi na mina ni nge le ku swi laveni hi swi twa hi swi tweneni hi swi a mi vulanga vito ra vandla n'wina loyi a nga ta swi hleketa swa yena ya lexi xi nga fika xi ni koka rinoko i timhaka ta ku ta va ku nga ha ri na ti-border gate la tikweni la hina leswiya swa ti-border gate swi fa swi ka swi nga ha vi kona se xi ni koka rinoko swinene swa ku hi ta va hi kha hi kota ku fana na sweswi mi ni tshama wa tatu wa mina ni tshamaka na yena a hi wa tiko leri mara loko swi fa swi fika kwa ku mina yena hi fana hi cata hi va swin'we swa tikanyana swinene se loko ku nga ha ri na leswiya no twa ngoni na leswiya swin'wana loko un'wana a kha nga ha ri wala tikweni leri un'wana a ri wa tikweni le kwihi swa olova na mi loko ni ku teka yini ka ku teka n'wansati we le Mozambique mi ri a South Africa we le Zimbabwe kumbe we le Zambia sweswo ku tika swi tika loko swi fika ka timhaka ta ku a hi ngo kumbexani ni mitirhela mfumo ma swi vona ni a ni n'wi catangi mani luya and then a nga na mapasi kumbe a nga na passport ku va a ri kona haleni ku va even then mina se ni fika ni hi ku twa rirhandzu leri a nga ni nyika rona se ni tibyela ku no i fana a tikuma a va na pasi ku ya hi ndlela yo yaleyo swi rhanga swi jika kule swinene ma swi vona se ku na lava va nge swi nge endliwi sweswo a va kona va vula ku swi nge endliwi ko vula ku ka nkarhi wa sweswi swa tikanyana swinene se loko ku nga ri na leswiya swa ku na pimeriwa mi loko ni vhake a Mozambique swi nge vi probleme ngopfu sweswi a hi ngo ku fana na sweswi hi na muti a Zimbabwe hi na muti haleni eSouth Africa so loko ni fane ni vhaka ni ya le a Zimbabwe le Zimbabwe ku tikomba ku ka vona hi mhaka ta ku mina a ni pfumelekanga halalo mali na masiku ya mina ma pimiwa loko ni ya le se loko ni ya le swi nge leswiya swa ku swa pimiwa hi ku ni ya hi timhaka ta bindzu loko ka malamulelo nakona swi ta va swi swi antswa hi timhaka ta ku hayi ni kwahala kaya swi ni hlayisekile ma swi vona ene hala ka n'wamipimi masiku na sweswi ende loko ndi hala ka hina ku pimiwi na yena loko a ri hala nga pimiwi ku ngo vona sweswiya swa ku loko va fika va n'wi kuma ndleleni hi kha hi famba mara a ni va ya hi ku umani a swo fikelela ka leswiya swo yini loko va ku famba hi movha ya kahle ni nge wu vutisi leswi swo talatala ma swi vona ni mi tweli boto wa meni khese swinene nkarhi wa n'wina swinene yi vana na siku lerinene mi navela mukata ku famba mi ya vhota hi ta twa hi n'wina kesini butekheteka inkom 0860002543 un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani hayi khalanga minjhani pfukeli papa minjhani pfukeli xikongomelo miri a hi ku duma mara ta ku duma ya ku voteni ku vota ya ku voteni ende hi votela ku cinca ku tirhiwa ku yiwa mahlweni swo talatala khalanga kambe xivutiso ku ta va ku mi byeriwe yini leswi swi nge hi ravunharhu mi famba na xitsalo hambi mo ka mi nga xi kumi kwele xitsalo mi ta va mi ri na xon'we ma vona laha ka ku a ni swi ta tikomba ngopfu na khalanga ende mi lava ku ri hi nga boxi ku hi ya vota mani a swi onhi nchumu kambe mi nga vula loyi a nga ta swi hleketa i swa yena ma vona mhaka ya NHL ya yini NHI hayi ma vona mina ya votela sweswo hi nge hi hlupheki mani veri ku ta ndleka yini kasi kwala ka NHI ya swibedhlele swin'wana na swin'wana i swa hina a swa ha ri kona lexiya hi nga ta ku hi lexiya xa durha lexiya ni la njhani swibedhlele leswiwani swi ta va swa hina hinkwaswo mara rini khalanga swi nga khathaleki ku rini swi ta fika as long ku sayiniwi a hi va sayinile nembe 12 boto wa veri khesini mama boto wa veri ya hi lava sweswi hi na ku n'wina mi ri leswi a nge ya votela leswi ya vota mali swa n'wina sweswi hina hi le ka swona hina hi ri i koke yini rinoko ra ku ya vota i vota mani fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 na khensa swinene loko yingisele Munghana Lonene FM hlekani ni vula na n'we ya nkhensa n'wina swinene hi mbilu ya mina hinkwayo a hi amukeleni no mingisa ni hlekani hello swa vona ni nga ta heta timinete ta mina timbirhi ni njhani sivara wa mina pfukelisi va ra khensa swinene n'wina mikwevu ni tlhela ni mi rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo na non'wana wolowo hi mbilu ya mina hinkwayo na radio ya Munghana Lonene hi mbilu ya mina hinkwayo yo mana na timinete ta famba hi va la a khensa
loko ni ya vhota mina vhiki leri taka ni tsakela ni vhotela vanhu lava nga ta vulavula mahungu yo twala la ya kota ku endleka ya vonaka ku fana na vukungundzwana lebyi hi vulavulaka hi byona masiku hinkwawo swi fambisana na vugevenga a ku khomiwi munhu vanhu va ngheneriwa tintwini swibamu tikweni loko vanhu va nga khomiwi va chuchisiwa va ta ya mahlweni va yisa vukungundzwana lebyi ingaku ho byi byela mhalamhala a byi rhanga hi leswi nga ta vhotela swona xa vumbirhi xo hetelela ni ya vhotelela ku cinciwa swin'wanyana ka xiyenge liya xa section 59 wongo ka criminal procedure act 1 ya 1977 laha va nyikaka ti-bail va lava va nyikaka ti-parole na ku ya hi act leya 111 ya 1998 ya correctional service act ya ti-parole va nyika munhu parole a siva ra namuntlha a ri peluka a ta tshama masiku manharhu a tlha ya pfinya a ndla nandzu wo lowuya a khomeriwe wona leswi leswi ya nga ku vhotela vandla leri ri nga ta langutisa parole act ri langutisa ku yimelela swigevenga hi criminal procedure act a yini vukungundzwana Hey, anustu kwendeka yini kama msirutani 0860002543 bele ku rileni loko va ha vulavula tshungu laya bele ku rileni va ake thokoza ngopfungopfu andaka loko wun'wana loyi a hehliwaka hi ku a nga va a hoxe xandla ka ku dlawa ka ntombi liya ya 18 wa malembe va a humile na le khota nga yanga va ndyangu veri a va byeriwangi nchumu a va tivi nchumu i humile handle na khale siku vumbhoni a byi enelangi se i le handle un'wana lo mingiseri nhlekani enhlekani ayini njani epokele mina minjani Children, ni kombela mbasusa valava va ni yingisela ka radio a va ni yingiseli foni ni kombela mbasusa ku yo mhaka endlaku ku va hlwela na loko va fane va vulavula va sungula va ni twa le ka radio va nga ni yingiseli ndleveni 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hele ka Mugana Lonene FM makomba ndlela eka hi ku mindzuku siku ra Africa Day kalanga mpfuke hi pfukele papa minjani pfukile a khensa mina tani ya vota 29 kambe ta votela vandla leri nga to a va swi kumukaki swa lava ti-purpose ku ri ti-purpose va nga hlangani kumbe xani leswi nga ta ri votela ta va hakela ku hakela yini papa lavo vo rhonela ti-purpose kumbe xani leswi nga ta ri votela ku leri kahle leri a ri va kombuki no va kombuka na mana man'wana ma va kombuka ene leri me vula yini loko mi kula wo rhwala ti-pampers me vula yini loko mi kula wo rhwala ti-pampers a ri vula na vo rhwala ti-pampers yini leswi swa malaria a vana hikokwalaho ka yini mi nga tirhisi xivulwa xexo xa ku malaria ya vana hi kwalano loko mi ka mi vulavula hi rito se mo navetisa tlhelo rin'we ku ve ku na tinxaka to hambana ni khomeli khalaka kumbe leyi ni nga ta ri votela ri ta va hleketa ri va twelanyana va famba va rhwalela leswo sana sa thyaka ra vana va cukumeta na va wo nchumu loko mi ku a va holi nchumu mi vula yini ku wona so ku fana na mali a ni va famba ka rhwalela na sana thyaka kambe volanga ku ya rhwalela ku ndleka yini mi nga ta ku a va holi nchumu no a volanga so swi ndlisa ku yini loko munhu a teka xiboho xa ku mhe ni famba ni rhwalela maleri ku va ku ndleke yini va fambeni swi vulavulani swi twala swa n'wina va swi hlangana mani na vulavula swi hala na hala swi fanele swi komba ku swi ya a hi amukeleni un'wana leyo mingiseri nhleka khalani papa mpfukile hi va lava n'wina hi kona ivile loko va ku veri hambi namuntlha va ku veri ka votiwa mina a ni ta ku veni tsutsuma street na yo penele ni ya vhota swilo swi le ku tikeni khalanga sweswiwani na ku tekana ka radio lava ku veri ku na misa n'wana va nga n'wi va endla swilo swo biha ka n'wana a dlaya n'wana ntlangu lowa kona mina ni la kota ku vota ku cinca swilo swi kota ku laha la South Africa swilo swi le ku onhakeni khalanga se ku na lava va nga mi vhone va nga vulavula na n'wina va ku loko mo vhotela hina hi ta cinca leswi n'we mi nge swi fanele swi cinciwa
hiso sweswo veri va nga vuyisa xigovi xa ntambu ende swilo leswi loko onhakini ngopfu khalanga loko mi bo kota ku munhu yaloye ni vanana va vhotela phati yaleyo kota ku va vuyisa xigovi xa ntambu a ni ta tsaka swilo leswi loko onhakeni ku na n'wana wun'wana kwala ni vulavulaka wa Diepsloot va nga n'wanyana ya xava something swilo va tlhe va gcina va nga riwa nchumu na mitwa loko a ko va ku ri kun'wa na swi twa ku mi ta kwata leswi ni lavaka ku swi vula kambe ni khomile khalanga na ni nge kwati nchumu ni nge kwati loko a ko va ku ri ndhawu yin'wana a ni ta pfumela leswi mi swi vulaka mara a Diepsloot ma ku tiva na n'wina ku a Diepsloot a ni swi tivi ku ondliwa yini vanhu va le Diepsloot va lo ndliwa yini makwavo hi ku vona ka n'wina hi ku onge ta a ku vileliwi hi vutomi bya munhu ndhawu yaleyo ndhawu leyi ni mi byela ivile na tolo kunene ku khomiwa n'wana nkuzi hi ku mapasi mananga a kavya entirhweni va pfunyela mahala mukwana ku na lexi endlaka maphorisa ma ri kwala kusuhani khalanga a ku na lexi xi endlaka ku la Diepsloot swi le ku tikeni khalanga swa tika ni metweni papa swa vava khalanga hi swona khalanga vulavula na George inkomo la ku siku rin'wana ni ya Diepsloot kahle kahle ni ya ku vona kahle kahle i vanhu va njhani lava tshama ku Diepsloot mama amukeleni lo nhlekani minjhani Botet buti wa mina hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile man ina hina hi redi ku ya vhota hi nga handli sweswo a swi ndliwi la ka xiyimo ka xiyanimoya makwavo hina n'wina ma hina n'wina ma hayi ni vula mina mi nga ku hina hi redi n'wina mi redi ni redi ku ya vhota mi ya vhotela yini hikuva ni languseri ku lata ku vona ku cinca loko a hehleni ka leswi swi nga endlekeni sweswi ku cinca ka yini ka milawu hi ku ya hi vugevenga lebyi byi nga kona kasi un'wana ngo vulavula vugevenga swigevenga swa khova mani i vugevenga byihi lebyi n'we mi vulavulaka hi byona mativa hi xitalo ni kumeka na a Johannesburg ni kumeka ni humani ka ha ri mpundzu swinene loko ni ya entirhweni mi kuma ku loko ni ri landzeleni na swi vona van'wana lowu ni ri thekisini va kha va khomiwa nkunzi van'wani va hetelela va kumeka va khomiwa mara mundzuku munhu wa ku mi tlhe mi n'wi vona futhi ka sport xexiya a khomiwa ku wa swi tiva ku u le ku benefiteni ngopfu hi masiku hinkwawo se ku na lava va nga mi tshembisa ku va ta va ya n'wi susa munhu leswi nga ta mi hlamarisa maphorisa mi ta kuma va endle roadblock kwalaya ni xivutiso lexi ni mi vutisaka xona ni ri a ni hi ni vulavula hi ku vhota a hi vulavula hi ku maphorisa va ndlini la se ni leswi mi nge n'we mi lava ku ya vhotela ku vona ku swi swa muxaka wolowo swa hela ni nge ku na lava nga mi byela ku va ta va ya n'wi susa munhu luya loko ma va voterile na va kona okay ya hi swona lava sweswo ku maphorisa mi nga ngheneli na swi tiva kun'wana na n'wana lava ku ya eka maphorisa va tshikeni maphorisa khensile buti wa mina nkoma khensa 0860002543 a hi vulavuli na buti javu hi twa kahle kahle nawu lowu sayiniwaka hi president wa timhaka ta ku lwisana na madzolonga ya ku ya hi rimbewu na ku dlawa ka vamanana ku nga va ku ri yini wu lava ku languta yini ka milawu wu ta tisa ku cinca ke ka leswi se hi nga na swona la hi ndlela yaleyo se kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka riqingho rero ka 0860002543 se hi cince gere hi vulavula hi yo yaleya madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu ya kongomisiwe ka vamani hi yo mhaka leyi lavaka ku twa wehe ku kahle kahle u vona ongeti ku nga va ku ri yini xiyimo lexiwani xi hi fikisaku laha hi nga koho hi ndlela yaleyo na koho hikokwalaho ka yini swi vonaka ongeti va xinuna nkama wun'wana hi fika hi va na laha hi tsandzekaku ku tshemba kumbe ku titshemba ke kambe sweswo a ndzi ku hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisekweni hlulani Fanuel Magayisa hi loyi inhleka mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khalanga Pet Mathebula khensile swinene ku seriwa nkarhi ka Afrika wa vulavula vachayeri va mathekisi eDurban va xungeta ku ka va nga hlawuli vhiki leri taka murhangeri wa vandla ra DA John Steenhuisen a gimeta pfhumba ra ku ra nhlawulo eEastern Cape vaaki eka Malamulele va endla xikombelo xa xihatla ekhoto ya le henhla ePolokwane Ncindani Eric Mabasa na khalanga Pet Mathebula ve Afrika wa vulavula inhlikani
Ai vagaisa iri vagaisa iri kuna vaaki va ka mulamula va nga tisa ku kombisa ku vilela ku ta swi twa ntindana nga zanga ni byela a ni tivi o ka nga swi tivi ya mara ni nge n'wi soli n'wana wa xihlangi a kaya wa kandziyana vanhu va ngo kholwa kwapo lokwa vagaisa loyi a hlaya mahungu i huma tiyani sa ni tivi n'wina tihosi ta kwala tiyani ku ma swi tiva ku i ri indhuna loko a ri haleni na ntwa ka tshembisa van'wana na switandi na yini a ni tivi ku n'we ma swi tiva na kambe sweswi a hi tweneni ku bujavu va ri yini kusuka ka khomixini ya ndzingano wa rimbewu banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka hi rhambe va khomixini ya ndzingano wa rimbewu minkarhi ya ku tala loko vulavuriwa hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu hi tala ku vutisa vuhuku va ri yini se hi yo mhaka na namuntlha hi lava ku tiva ku ri kahlekahle nawu lowu sayiniwaka hi president kumbe nawumbisi lowu sayiniwaka hi president leswaku wu ta va nawu wu lava ku fikelela yini leswi swi nga ri ku kona ka nkarhi lowu hi nga eka wona a hi amukeleni mulavuleri wa khomixini liya tatana Jabu Baloyi khalanga nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani botphet enhlekani le ka vayingiseri Munghana Lonene FM a khensa swinene hi hlanganile namuntlha la i sikunkulu ntshemba n'we tanihi khomixini ya ndzingano mi ta hi hlamusela kantswa ku kahlekahle nawumbisi lowu president va ringanyetaka ku sayina ku va nawu namuntlha wu lava ku fikelela yini nawu lowu wu lava ku fikelela hinkwavo botphet xivutiso xexo wu lava ku fikelela ku commission na SAPS Statistics South Africa na ti-province hinkwato na Department of Health va tirha tanihi nyandza yin'we ku information leyi nga kona ka health ya timhaka ta gender based violence yi nga tivi hi vona ntsena yi tiva hi team leya ku va languta ku xana va nga tirhisa mapfhumba wahi ku sivela timhangu ta ku xanisiwa ka vavasati na vana na vaxinuna ka minkarhi yin'wanyana hi swi tiva hinkwenu va na leswi nge coordinated approach ku va na huvo leyi langutaka bodi ya kona straight swi fana na tinhlayanhlaya ti tiveka hi stats SA ni nge ti-department yin'wana yi ku byela ku poverty yi yimise vusweti byi yimise leswiwani a xifundzenikulu xa Limpopo kumbe Eastern Cape statistics va South Africa va swi tiva because va coordinata hinkwaswo leswi humelelaka aka ti-province swi fana na huvo leyi fanele yi simekiwaka leyi hi nga yi langutela ku yi ta tirha hi nkhinkhi ku endla ku mapfhumba lamawani hina va khomixini hi veka tihlo xana va tirha swona na loko ka sayiniwa nawu lowu botete hina va khomixini hi na reservation leyi nga na yona ya timhaka swa timali na timhaka ta vatirhi lava nga ta va ri kona aka council leyi nga ta fumiwa hi mhaka ku sayiniwa ka vumbiwa lebyi loko mi kha mi vulavula hi ti-reservations teto kumbe ku kanakana kumbe yini loko mi va ku ri na koho kumbe ku lava ku ta twisisa kantswa ku hundza kwalano a hi sunguleni hi languta ku ka leswi hi nga na swona namuntlha swi tsandzeka kwihi ku humelerisa xivono xa ku herisa madzolonga ku ya hi rimbewu hambi ku ri ku dlawa ka vamanana swin'wanyana ku kokela na matlhelo botpet ku na ku kokela ka tlhelo mi kuma tinsayi ta kona a ti humi hi ndlela leyinene xo sungula ta vumbirhi a ku na ti-team leti nga kona xifundzenkulu swo tala leti langutaka straight na madzolonga yo xanisiwa na vamanana na loko vo va na team yo karhi va ta yi dismantlela leswi va yi ngokisa ku nga si hela nkarhi wo leha so sweswiwani mi ta vona ku yi ta tirha straight na ti-Thuthuzela care center yi ta tirha straight a ti-police station ku tala leswi swa ti-victim friendly room mi nga mi twi na president a vulavula hi swona lero xifundza xin'wana na xin'wana ku ta na team leyi nga ta rhangeriwa hi vurhangeri byo karhi swi nga vi leswo swa mi kuma botpete namuntlha va khomele mina mindzuku mi kuma botmorgan va khomele un'wanyana leswiya straight munhu i ta dila na swona na tikhoto ta kona ti ta va straight ti-magistrate judge swi ta va dila na ti-case ta gender based violence ti tele ngopfu a tikhotweni loko mo ya la Gauteng ta chavisa botpet so hi leswi huvo leyi leta ringeta ku endla swona na nawu lowu wu endla leswaku wu hi tikisela hina hi xanisaka vamanana na vana ni le ku languteni sweswiwani Bojabu ku na case leyi nga ko la Thokoza minthema mi ta mi yi twile ya ku n'wana muehleketeleriwa i humile na vandyangu va nga swi tivi swi swa muxaka wolowo swi nga hela nako a hi tlheleleni ka timhaka letiya mi nga vulavula hi toho ta timali na vatirhi hi ku loko sweswi kha swi laveka tisentara leti na tikhansele leti lava vatirhi na mali n'wina mi ri impela botpet
swi lava tirhi na mari commission botpete commission budget ya commission yi ringana na loko na ta va yingiseli va swi twisisa kahle yi ringana na budget ya hosi ya king ya mazulu hi lembe yena wo va yexe na family ya yena mara hina hi fanele hi langutana na tiko hinkwaro. That's number one. Department ya women children youth and person with disability yi na budget ya le hansi swinene botpete timhaka ta ti-NGO leti tirhaka laha civil society mi nga mi titi va Toronto Victim Center na van'wana na van'wana va na budget swilo swa ti-gender related na swa gender based violence swi na mali yo le hansi swinene. So ya ti vutisa ku ka leyi khansele loko yi va kona xana ku ta va na leswi nge mabutsu a hansi ku ta va na vanhu lava nga ta tirha hi nkhinkhi a tixifundzeni hinkwaswo ku ta na vanhu lava nga na budget se budget ya kona a yi nyika ti-salaries ntsena kuma ku vanhu va kona mara a yi koti ku endla migingiriko lo tala hi leswi hi chavelaka swona hina va commission because na hina already hina challenge ya leyi hi le ku kombeleka timali ka treasury ku loko a mo hingetelela timali a hi ta kombela va botpet va ta reporta va suka Auckland Park va ta Braamfontein va ta xeka muganga lonene yi khomeni kwalani hi kota ku ndhila hi ku yaleyo yi na nkoka. Cheta kahle a wu tivi i mina due ini mina due yini pfune high blood chukele loko mani va ri le marhambo milenge yo pfimba hey nkamu loko a vona n'weti se i nga hunguta ku khohlola loko hey swi ni pfunile kamareni mukhuhlwana ku ri yini se yi kumeka kwini mfo eka tifamasi hinkwato fona 072-738-8244 kumbe 076-716-3728 khume nyungu malembe hinkwawo vanhu va karhi va pfuneka hi immunity ayo mfo u ni pfunile man imina due tshama u hanyile banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi laha ku talaka ku va na xiphiqo kwalano mingiseri wa mehe laha Bojavu va ngele ku vulavuleni hi koka ku swa endleka vanhu va thoriwa kambe va pfumala switirhi va thoriwa kambe vanhu va pfumala mpimanyeto wa ku va pfumelela ku va kota ku tirha. Se loko xiyimo xi te tani mi langutela ku hi ku nawu ku ta va wu ri koho kambe ke kusuka kwalani tanihi commission mi vona ongeti mi ta fanele mi endla yini ku xiyimo xa muxaka wolowo xi nga humeleli Bojavu? hina va commission hi fanele hi endla leswi hi endlaka swona hi va nyika ti-report ku xana huvo leyiwani va nga yi fuma ya tirha na already hi le ku criticizeni ka some of the things hi ti-report ta hina and va tshama na hina va hi vutisa ku mi nga pfuna njhani hi le report hi yisa parliament. National Assembly yi fanele yi languta ku leswi commission ti-findings ta vona na ti-recommendation ta vona mi endla yini nyika ni vanhu lava mali ku na ti-department tin'wana na swin'wanyana a ti fanele ti nga tsemeriwi mali botpet ku fana na maphorisa ku fana na NPA na justice a ti fanele ti nga tsemeriwi mali ende swi kona ka ti-recommendation ta hina hi leswi hi endlaka swona sweswo already va sungula ku vulavula hi swona mi ta swi ta ku na loko hi ku eswikolweni ku fanele ku va na social worker hi suggesta timhaka ta madzolonga vana va affectiwa fana na psychologist mi le ku swi languteni na swona sweswo hi leswi ntirho wa hina wu fika kun'wanyana wu fika wu yima ku ku na lava va fanele va implementaku botpet hina hi endlini ntirho wa hina hi nyiketa ku yana ni mahlweni hi languta ku ve le ku endleni ka sweswo na that's the problem leyi nga kona botpet mara loko a vo hi nyika mali National Council on Gender Based Violence va yi nyika na matimba yo fana na va ID na va NPA a mi ta vona ku cinca loko kuni botpet because sweswiwani vanhu va ta boha nkhavi NPA yi ready ku prosecutor mara va fanele va prosecutor hi vumbhoni byo khomeka botpet a swi pfuni nchumu ku va ku case leyiwani yi na matimba ngopfu sweswi hi dilana na yin'wana case le ka social media hi na va commission na tiloya tin'wana hi fanele i ku va na vumbhoni byo khomeka ku xana ku humelele yini leswi swi ta endla leswaku na vona ti-judge na magistrate va gweva vanhu hi vumbhoni byo khomeka no leswo kanakana ku na leswi va xilungu botpet va nge beyond any reasonable doubt ni nga vulavula kahle xilungu xa kahle na botpet mara ku fika le court fika ku na vumbhoni byo khomeka na ku hava DA kona na ku hava yini maphorisa va endle yini ku vutisa a va ni hlayelangi ti-rights ta mina then munhu a humisa so vanhu lava ta va na vutokoti byikulu eswifundeni hinkwaswo leswi nga ta va nga ta tirhisana na council hi ku tshemba ka hina va commission ku hi nga nyami ntsena mara hi ku tshemba ku yi ta endla leswi yi fanele endla swona. Kambe matimu ya ri yini Bojavu hi timhaka ta ku simekiwa ka milawu na matirhelo ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku kahle ngopfu botpet na misava ya hi navele ku simeka mara loko swi ta ku endleni ka ntirho wa straight swa tikanyana hambi vanhu lava tirha kona hambi ko va na swin'wana leswi sivelaku mara swa tika ku vekela swin'wana ku na leswi humelelaka swa kahle mara u tshemba na leswi swi ta va swa leswi swa kahle botpet.
Bujavu i cancel swinene se va sayinini kumbe no ka a wu se fika va sayinini a ri kwale botet va sayinini say now now see no I can't swinene Bujavu cancel ku hlayisekani ku dya ku engeta anje inkom va commission ya timhaka ta ntingano wa rimbewu kulukumba Jabu Baloyi lava kha va nyika xifaniso xa nawu mbisi lowu se sweswi namuntlha ni vulavulaka na we wu nga nawu wu nga hikokwalaho ka ku va president va wu sayinini lowu nga ta tumbuluxa huvo leyi nga ta langutana twina timhaka ta ku lwisana na madzolonga ya rimbewu na timhaka ta ku dlawa ka vamanana na vana se xivutiso ku ta va ku ri ku mi ri yini n'wina hi tikhansele leti ta va ku ti ri koho tikhansele ku na khansele leyi langutaka timhaka ta mavabyi ya ta xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS van'wani va ri yi tirha kahle hikokwalaho Afrika-Dzonga va mafu yo tala ya nga ha vangiwi hi kona bya xitsongwatsongwana lexi hikokwalaho ka ku va yi kota ku endla leswaku vanhu va kota ku hatla nghena ka nongonoko wa mafambiselo ya timhaka ta xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS ka ha ri nkarhi sweswo swa ku taniya se i xivutiso lexi kumbexana hi nga vutisa ku na ku lava ku twa na le ka wehe ku we u ri yini loko xiyimo xi titani hi le ka nomboro ya leya ntolovelo ya 0860 002 543 0860 002 543 sweswi swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha tona na ri teka riqingho rero kambe sweswo a ni ta la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula se hi fike ka nkarhi lowu na hina tanihi nhlangano wa mathicara ti vutisaka swinene leswaku mathicara va ha hlayisekile na eswikolweni swa vona na loko n'wana huma ekaya a heleta a hlasela mutswari un'wanyana exikolweni swi vula leswaku hi fanele hina hi ti langutisa ngopfu swinene tanihi vatswari ekaya hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga koma yingiselo mi ha pfumela hi rito ka n'we mi ri pfumalaka 0860 002 543 a hi kuti mi yingiselo mi hi kolonga yingisela xitixe xi ri ko u ri timhaka tingani ngopfungopfu loko ka hi languteka timhaka to na tita leta madzolonga ku ya hi rimbewu hi ku i mhaka yin'wana leyi ya ha ri ku ntlhontlho na n'we va xinuna hikokwalaho ka yini va ku minkarhi ya ku tala n'we vasunguli va wo madzolonga lawa ke swi nga va swi susumeta yini swoswoleswo ke un'wana kha ni byela laha ku xin'wana lexi xi hluphaku ongeti va xinuna loko vo tshika va vona ongeti a va ha rhandziwi va lava ku sindzisa leswaku va rhandziwa hi ndliyi leswi swi nga kotekiki se a ni tivi ku we u ri yini kwalano mi yingiselo mina 0860 002 543 na ri teka riqingho rero ndaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ela nga kona mingisero mgana lona FM wona mingisero lo inhlaka minjani botet pfokele papa minjani pfokile a cancer mina no twa na ku hlamulanyana ka ya gender based violence ya mani ka botet ni mingisero papa se hi mavonelo ya mina I ku why ku fane gender based violence yi nangutiwa ngopfu yi ri yoxe ku ri ku aka hi mavonelo ya mina I crime gender based violence which means ayo fane yi tekiwa ku fana na vugevenga byin'wana byin'wana swi nga langutiwi ku swi endliwa hi n'wansati kumbe hi n'wanuna kumbe hi se va ha to tama va endla milawu leyi ya protectaku van'wana swigevenga leswi nga swigevenga swi vula ku loko ku dlayiwa mina ni nga n'wanuna ka ha to tama xigwebo xa ko karhi lexiya xo munhu a ta tshama 6 years nyana jela tlhavuya ku ri ku hina hi lava rule of law se xi hatla hi vuya ka liya mi ka yona ni hlamula ku te na halayani se ni ya votela vandla leri ri nga ta tisa nawu hi ku laveka nawu bote na hi marito man'wani mi vona ongeti vukona bya nawu lowu wu sayiniwaka namuntlha a hi swona leswi mi vulaka swona swa ku laveka nawu a hi wo nawu ya mara lowu wa hlawula a wu protect vanhu hinkwawo a wu ri vavasati phela na sweswi wu ri i timhaka ta gender based violence GBV mara va fane va lunghisa mhaka ya vugevenga hi ku angarhela hinkwabyo a swi va swi wele hikwalaho hinkwaswo hi marito man'wani
swi nga hlawuriwi va ku na vugevenga lebyi bya madzolonga a va va ku i vugevenga ku fana na ku yiva tihomu ku swi hinkwaswo ku va vugevenga. Xigevenga xi tikiseriwa xigwevo loko vo tikisa swigwevo ka swigevenga hinkwaswo na gender based violence leyi ni tshemba ku ta va hi nga ri na yona. Vugevenga hinkwabyo vuvabyi hinkwabyo bya vugevenga lebyi hi nga na byona hambi ku ri ku hijeka ku na byo hijeka timovha masiku lamawa double cab na ni steka swa fana mina na gender based violence. Ene loko ku ve nawu se wu humisa leswi vula ku siku rin'wana ku ta huma nawu wa ku tirhiwa njhani na vanhu lava tlhakisaka timovha, ku huma nawu ku tirhiwa njhani na vanhu vo yiva tihomu, ku huma nawu ku hi leswi mi vulaka swona leswi swi nga ri ku swona. Ku ri ka swi fanele swi vhe swi katsiwa ndhawu yin'we. Kambe kumbexana a mi swi voni ku va mhani va le ku hluphekeni ku tlula hina va xinuna hi yo mhaka swi langutiwa hi tihlo rero. Mara mi twa nga ku loko swi lunghisiwe hi ndlela liyani swi ta va swi va swi angarhele un'wana na un'wana na vona ni twa nga ka va ta va protected. Hayi ni me twini. Inkombo tet. Khensile Butomi. Tlhelo rin'wana ra mhaka rero 0860 002 543 a hi kambeni ku ri na un'wana Nhlekani. Aye Khalanga. Papa. Minjani? Hi pfukele hi ngo vona. Hi kona Khalanga. A khensa. Ni rhandza ku nghena leya ka ya gender based violence. Ma vona hi minkarhi yo tala loko endyangwini na vana na nkosikazi. I fanele i va patient ka ndyangu wa wena. Hambiloko ku ri ku u tekiwa hi mbilu yo vava ku endla swilo swo huma ndleleni u fanele leswaku i tshama hansi i tihleketa before u teka xiboho. Eku veni mina Khalanga. Ni mi ngiseri. Eku veni vanhu vo tala u teka xiboho a hlundzukile moyeni endzhaku ka nkarhi a tisola ku se u endlile swo biha maybe jelensati ya dlana vana swilo swo fana sweswiya. Kasi loko wo holova na nsati endyangwini u vona swa ku amarito lawa nga byela wona ya ni tlhava moya u huma i beriwa nyana hi moya u teka xitroli nyana u teka small walk u jika u tlhe u vuya u ta vuya u kuma leswaku moya wona se wu ehlile ku tlula ku teka xiboho. Hi leswi ni swi vurisaka swona leswo. Kambe van'wani va ta vula ku na vo va kha va swi lava ku va ku hi ta sungula na ta sungula ni tihleketa kambe hi mhaka ya xitshuketa xa ku hela mbilu kumbe ku khunguvanyeka hi leswi munhu a nga va ka swi twile xi hetelela xi endla leswaku a teka xiboho xexo n'wina mi nga ta ku loko mi ya xi languta ndzhaku mi ku i hatliserile. Ya swi ri wangu Khalanga ma vona ku fana that's why va ku loko i hlundzukile kuma un'wana munhu loyi u vonaka leswaku loko u n'wi khipela swa le mbilwini ya wena a nge swi paluxi u tshama na yena hansi u n'wi hlamusela na swiphiqo hi ndlela leyi na leyi a ni twi swa ku nga swi endlisa ku yini. I ta ku nyika marito na yena ya ku aka leswaku u nga hayi ka mihleketo wa ku teka xiboho xa dlaya vanhu. Eku veni loko wena wo teka a swilo ntsena hi mbilu yo vava u vhele u swi endla ka nkarhi walowo ndzhaku laha loko se va ku khomile se loko va ku yisa jele se i lava ku ti endla lowu wo lunga loku fika le endzhaku ka tsevu wa tin'hweti va ku chuntsa va ku i lunghile kasi u endlela leswaku i huma le jeleni. Hi leswi endlaka kahle a hi veni na moya wa ndrivalelo leswaku loko munhu a ku endlile swo biha i va na ku rivalela munhu ku nga ri ku teka xiboho xo huma ndleleni. Nemetweni Mukhalabye Mandela dyondzisile a ku rivalela loko a ku ri un'wana leswi mabuni va nga n'wi endla swona a ta ku loko a vuya a veka makungu ya ku va suwa leswaku va n'wi hakela ku va n'wi veka jele na vo n'wi vekela tiso la nga lwela yona kambe i dyondzise ku rivalela ku no a hi rivalela yini hi tshama swin'we hi tsemelela nhloko ya njiya hi ri vana va munhu swi tsandza kwihi emindyangwini leswaku hi rivalela. Nemetwela papa niko khensi. Niko I can't 0860 002 543 i mune timinete ntsena yi ka se bawara ya n'we ka Munghana Lonene FM awara ya n'we mahungu misava na tatana Hlulani Fano Magayisa ante ku nduna wa muganga wihi letiyani ku na miganga yo tala tiyani ku na le ka Nkanyani ku na le ka Mangove Xihimu Hluvula Baji
a hi tweni n'wana mingiselelo nhleka hayi khalanga minjani papa hi pfukile n'wina minjani hayi pfukile swinene ngopfu a khensa mani nga vulavula le agenda lexi nga kona ku fanele ku ni huma nawu and nawu wa kona wu ringana khalanga hikuva lexi nga kona loko mo langutisa la kaya ku tele vavasati ku hindza vavanuna and a swi talangi leswaku mi nga twa munhu wa xinuna ya ku ripoteni ku ri u bohile hi n'wansati and va biwa vanhu lava vavasati loko swa chavisanyana ku a ya pfula nandzu a ri munhu wa xinuna swi chavisa yini ya swi tika ngopfu khalanga swi yisanyana hansi sweswo mi vula yini loko mi ku swi yisa hansi loko n'wa William ni fanele ni ndla njhani no fanele ni mukela a ku na swin'wana mo fanele mi mukela n'wanuna khalanga ni ya pfula nandzu kona swi biha kwihi loko ni pfula nandzu khalanga swi tika ngopfu swi le ku tikeni swinene ngopfu that's why ni pfuneni ni lava ku tiva n'wina kwala ka ku tika yini swi yisa munhu wa xinuna hansi swi yisa munhu wa xinuna hansi khalanga n'wanuna loyi a biwaka hi n'wansati i le hansi o biwa timelela nga ya pfula case mara loko ku biwa n'wansati u to tsutsuma a pfula case and loko va pfula case va ta va tele vakulukumba lavona mara loko n'wanuna o tsutsuma a ya pfula case ya va swi teki swi ri serious sweswo swa ku fana sweswo se that's why ku ri minawu leyiwani loko a yi huma ivi yi ringana maybe na vanhu va xisati a va ta swi teka swi ri serious kasi sweswi mi vulaka a yi ringani okay sweswi mi vulaka a yi ringani mi vulaka milawu leyi voyamela tlhelo ro karhi hi swo mi vulaka swona yi voyamela tlhelo ro karhi yi voyamela ka vanhu va xisati too much cause ku hi vona va nga tala ngopfu a hi mhaka ya ku hi vona va xaniseka ngopfu hi le ku xanisekeni ngopfu khalanga laha handle laha va biwa vanhu loko mi ku hi le ku xanisekeni ngopfu laha handle mi vula va mani va xinuna kumbe va xisati kumbe hinkwerhu hikwenu hi le ku xanisekeni ho va ku xanisaneni hikwenu kahle kahle hi le ku xanisaneni khalanga se loko va ku xanisiwa ivi ku huma nawu veri ku na ku phela nawu lowu a wu ri wu ya yimelela vavasati ve i khomixini ya timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ku nga wanuna na wansati ya swi le ku tikeni mara a wu humi maybe na hina hi ta va na xivindzi xa ku hi nga tsutsuma hi ya pfula nandzu ane futhi loko munhu a biwa nga pfuli nandzu hi yo ka a nga ri ku na xivindzi yalowo a nga na xivindzi ku loko no tsutsuma na pfula nandzu ni ri munhu wa xinuna loko wasati loko a tsutsuma a pfula nandzu a pfulela mangalela munhu wa xinuna lava nawu va ta va tele ngopfu ka ku munhu wa kona nga ku o va dangerous ngopfu mara loko mina sweswi no tsutsuma na pfulela munhu wa xisati nandzu swa endleka ripela no ta va nga ta va rhumela munhu wun'we ntsena a ta vulavula na mina se loko ni nga tivi ku munhu wa xinuna o va dangerous ku hindza swigevenga na leswi fambaka swi tekela vanhu tigolonyi ni metweli papa riketsi ki khalanga ka tika la mina vona wa xivindzi ni ri hi a nga ta pfula nandzu loko va n'wi ba a ni vule leswo swo n'wi khumbanya ku ve ku ba hi loko munhu swi ndlisa ku yini hi wa ku phumunda kumbe ku ndleka yini a hi tivi a hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mina ni ya ku voteni ti 29 ani ni nga ku vote ya mina yi nga endla ku humelela like va nga isosa ma security va isosa ti cleaner va ta swa va bot pet eva security 15 years or cleaner 15 years loko se ntirho lawo wo hela a ku na ti benefit swa vava bot pet swa vava swinene a mina Khensani Siweno Bluku Hlulani bot pet na muhumelerisi minjhani mina ni vona ku swilo leswi ngopfu swi va nga nkarhi wun'wana hi vavasati mani vavasati va hetelela nkarhi wun'wana va nga vi na ntiyiso ene sweswo swi vula ku solution hi ku dlaya munhu ho hambana na munhu mani ko ka ni nkarhi wun'wana loko nga tshama i dyondza ku na swin'wana swa ku antswa aka leswi nga ta va ri ka swona ro sungula i nga kuma swa ku antswa ku ndlula swona a hi to hambana na swilo swa ku tala a hi nga ta fikelela ku ze ku dlayiwa vavasati a na ta swi tiva ku loko n'wansati hamba tlange hi miyandyele mali yo tala mali ni ta kuma yin'wanyana na munhu ni ta kuma un'wana se a ka van'wana swi kona sweswo ku ri endyeleni ka ha ri ni vavisini se a na hi solution a hi xitshunxo ku loko munhu
mbona ngaku amakoti kuya mahlweni solution hikwaswa ntswana n'wi dlayaka i ni westile nkarhi ni costeki ngopfu mala nchumu mani se ni vona ku na vavasati kun'wana bootpad va na toho ene a no seketela ku lava va swi endla ku dlaya vavasati va continue a hi solution ku dlaya vavasati a mina chief MJ Mkharhi Jakandela ka Mandlakani i hlekani bootpad ya hey lexi ni xi rhandzaka mina i radical change ma vona ya hi lava ku cinca kahle ku va fanele ku va na ku cinca hi ku kusukela 1994 kha ku tsutsumisa vandla ra yi1 hi kha hi rila na namuntlha ha rila ni vula ku ni tshama kusuhana na nambu na ha rila hi mati ni tshama kha ni tshama kusuhana na nambu kwala wa kusuhani va endlile ni vula ku ni vula ku na swin'wana mani a swi twisiseki hina hi fanele hi aka mati nambyeni hi vuya hi ta tseleka hi kota ku nwa hi ku loko u nga ma tselekanga u ta na tsongwatsongwana bootpad tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula so mingitsara mnganalona FM ibuyile emahungweni ya misava ikhensile hlolani Fanuel Magayisa na mahungu ya misava ya awara yan'we yan'wana mahungu ya talandzela sweswiwani hi awara ya mbirhi hafu ku bila awara yan'we hi ta kuma nhlokomhaka ta mahungu hi ndlela yoleyo a hi ku timingitsaro men khesi na n'we mi nge le ku rhumeleni ti-voice note hi ndlela yeleyo tsundzukani mavonelo yan'we a hi ngheni helo hina hi yo mhaka minkarhi hinkwayo ta twa hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela se mhaka yeleyo mingitsaro me ku vulavuriwa hi timhaka ta leswaku loko ku langutiwi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ku na swivangelovangelo swo hambanahambana van'wana va ri loko wansati a hola mali yo tala ku tlula n'wanuna naswo swa vanga madzolonga ku ya hi rimbewu ku kala ku tshembekelana eka xikarhi ka vanhu lavambirhi timhaka ta ikhonomi ta hoxa xandla swi endla leswaku vanhu va nga xiximani loko n'wanuna ri ha ntirho na wansati ri ha ntirho naswo swa hlupha kahle swo hi swihi hi le ka 0860002543 wo sungula hi loyi nhleka Nhlekani bothata minjhani? Sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani? Ni pfukile mi vulavula na Xikalaviti. Inkomo sesi. Ya mi voti bootpad ni la kahle yi lwisana ni kahle loko swi ya hi mina ku va mina president ne. A ni lava vuyisa xigwevo xa ntambu. Hi mhaka ku xigwevo xa ntambu a xi endla ku ri vanhu va chava ku veni va vana lavatsongo ene va hlukumeza na vakokwani na rape swilo hinkwaswo na vugevenga kahle o va leswi ku nga gender awi swi endlise ku yini ka mani kahle kumbexani siku rin'wana a ho fane hi vulavula na vanhu lava va nga hanya hi nkarhi walowo ku ri na xigwevo xa rifu kumbe xa ntambu hi twa ku loko ku za ku fikiwa ka xiboho xa ku xigwevo lexiya xi susiwa a ku ri mhaka ya yini hi ndlela yaleyo hi ku ongeti vanhu va twala ongeti va xi lava ku xi vuya lava nga xi susa vo a va vone yini ku va ku xa suka xigwevo lexi 0860002543 a hi kambeni un'wana hi loyi nhlekani Nhlekani Mahashi a hi mingiseri minjhani hi pfukile hi ngopfu a khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we mehe ni kombela ku ni vulavula hi leya gender based violence and then in turn commenta switsongo ka leya ya cancel and then eka leya gender based violence mavonelo ya mehe i ku ri sweswo leswiwani mfumo loko hi langutisa hi henhleni ka ku va hi nyika nhlokomhaka ku ri ya ku langutana na ku dlayiwa ka vavasati na vana and then obviously se hi ve hi langutise hi tlhelweni ra kuno i vavanuna lava va endlaka swilo sweleswo and then hi va hi veka vavanuna kumbe vana va xinuna eka xiyimo xa ku ingaku vanhu va ka va nga ri va nga ri va kahle emiehleketweni kasi swilo leswiwani na vavasati ko tala ku endla vavasati mara a yi vulavuriwi ngopfu hi yona ku ta vulavuriwa ngopfu hi yona loko ri ku munhu n'wanuna loyi a nga dlayiwa a ri na mali
and then kasi ka vasati loko ku ri ku hi loyi a nga dlayiwa n'wansati and then okay hi laha se ku vulavuriwaka hi yoho swinene ka vanuna a ku vulavuriwi swinene se kambe mi vula ku yini n'wina mi vula ku tinhlayo kumbe matshamelo ya timhaka a ya vuli ku loyiwani kumbe lava ku tele ni ta swi vekisa ku yini ku madzolonga lama ya kongomisiwe ngopfu ka vasati ku tlula vaxinuna a mi swi voni sweswo a swi hi ndlela yele ingaku eku promota ka hehe i ka nawu ku ri fanekele wu langutisa ngopfungopfu against vavanuna which is a swi fair ndlela yele mi tlhelela laya ka ku ongeti ku na van'wani va langutiwaka ku tlula van'wani i animal farm kasi hi tlhelo lero liya yin'wana liya khansele ni nga teka nkarhi wo leha eka liya khansele ni nge mavonelo ya mehe eka ya khansele va busy ku endliwa ti-proposal ku endliwa milawu and then yi tlha yi pasisiwa mara eka ku yi implementa yi va problem ni ku ni ka exikombiso hi yin'wana ku na nawu wun'wana lowu wu vulavulaka hi matirhelo ya tihosi kumbe ti-traditional leadership and then eka governance and then se sweswi ni tshame ehenhleni ka probleme ya ku va ni fanekele ni solvana na yoho yeleyo hi timhakeni ta nawu lowa and then a ni koti ku va ni kuma exintshunxo hi ku traditional leadership yi kumeke yi vona problem leyi humelelaka ka community ivi makumu yi reporta ka local municipality ivi local municipality yi kombisa ku ri a hi responsibility ya yona eku tirhana na problem ya yeleyo ya va district na va province and then ekusuka kwalano va vheta va miyela va local municipality va nga yisi la yi fanela ku yi ya kona hi voho hi ku ya hi structure xa governance a fanekele va teka swa le hansi va swi yisa henhla and then va nga endli swilo sweleswo swi za swi kumeka swi va swa malembe ya ku ringana va ma 12 years and then vanhu va kumeka va ri eku affectiweni hi ti-problem ta ti-cholera i swilo swa ku fambisana na ti-storage i service delivery and then sweswo leswiwani mehe ni kumeke ni hoxiwe endzeni ka swona hi yoho community ya yeleyo na tradition kumbexani na mitwa se mi le ka yin'wani kambe yi fambe swintsongo yi kha yi huma se yi yile ku yeni kun'wana kambe ni mi twile tlhelo ri mitako hi rona kambe yin'wana tikhansele loko to fika ti ta ivi ti va na swinawanawani ivi swi nga yimisiwi kumbe swi nga landzeleriwi swi hetelela swi nga ha pfuni nchumu ku va na yo khansele ya muxaka lowo kambe mi swi ri tani khenseli papa a ni lava ku ta kombela ku ni tatisanyana switsongo ntsena a ni lexi phela lexi hluphaku i ku se mi le ku hlamuseleni xa n'wi xitori ende sweswiwani se masiwana loko se mi hlamusela xin'we xa n'wi xitori se swi hambana na leswi hi vulavulaka hi swona ka nongonoko ma swi vona a ni lava ku lava ku kombela ku pfuniwa ehenhleni ka swoho hi makeni ya ku ni fambile swa ku pfuniwa swihluphi mi kombisa sweswi mi ta vulavula na muhumelerisi kwalano i ta twa ku i mi pfuna njhani ka mhaka yeleyo muhumelerisi hi le ka 0860002543 ve ri ku na vadyondzi va le ka Makuleke kama hi ta twa hi vona loko va fikile kambe a hi tweneni loyi hlekani minjhani Khalani hi pfukeli papa minjhani hi pfukile mbalavula na Moses Budmos mina a ni lava ku nghenela ka leyi ya gender based violence mavonelo ya mina i ku ko sungula a ni langutisele president loko a signa a bill leyi a yi endla nawu namuntlha mina lexi xi nga ni tsakisiki i ku loko va vulavula hi gender based violence swo sungula mina hi ku twisisa ka mina loko va ku gender va vulavula hi rimbewu rin'wana na rin'wanyana ku nga va ra xinuna kumbe ra xisati so loko va ku gender based loko va ku gender swo sungula a swo boha hi sungula hi twisisa ku loko hi vulavula marito lawa ya xilungu a swi twisisa swa ku ri ma hlamusela swa ku yini so loko va ku gender va vulavula hi swilo swa ku ri wa xinuna kumbe wa xisati kambe loko va wu tirhisa
va wu tirhisela etlhelweni rin'we eka rimbewu leri ra xisati ngopfungopfu vavanuna yina kumbe mina ni nga chava eku ya eka exiphoriseni ni ya mangala a nandzu hikuva va ta ni byela swin'wanyana leswaku a ni nuna se ni ti vutisa ku a wanuna i yini man twisisa so leya gender based violence yona futhi yi nga ni endla na swa ku ri ni loko ni ta kombela ku huma katsongo ni vulavula hi swa nhlawulo eka mavhiki lama nga hundza aba sayine leyi va ngo i National Health Insurance so hi yona yi nga ni endla leswaku ni kota ku tikuma leswaku ndzi ta votela yini eka wavunharhu lowu landzelaka so swin'wanyani loko swi endliwa nawu swo boha swi sungula swi twisisiwa hikuva mina hi ku vona ka mina murhangeri wa tiko ku nga tatana president Cyril Ramaphosa swin'wanyani i wo swi sayina kambe a nga swi hlamuseli hikuva vanhu u nga va nyika edyondzo kambe u kuma swa ku ri u va nyika dyondzo hinkwayo kambe munhu u nge n'wi sindzisi ku a hlayi ku twisisa man twisisa so ku loko hi ku nyika buku hi ri hi leyi buku yi na vutivi kambe loko munhu a nga lavi ku yi dyondza a nge yi dyondzi man twisisa so mina mavonelo ya mina ma helela kwalano so leswi swa ti-gender based violence ngopfungopfu mina la leswaku loko hi vulavula hi marito hi kota eku wa twisisa hi ta kota eku endla swilo leswi faneleke kombela ku helela kwala ni Metwell papa na khensa swinene nkarhi wa n'wina buti wa mina thank you hi sweswo miyingiselo Munghana FM nongona ku Africa wa vulavula eka kwa xara vona tweak suka a studio 4A nhlekani lowu na ku pfumela ku ri kwala u nga kona we u na n'wangulo wo karhi lowu lavaka ku ta na wona kambe hi nga siya mahlweni ku na machudeni kumbe vadyondzi laha ni lavaka ku bula na vona kambe ni nga si bula na vona ni pfumelele ni sungula ni ku twisa loyi aye khalanga kale ya ku xanisiwa ka vavasati na vana mano vona ku a ku fanele ku vuya nawu luwa wa prison system va cinca leswa correctional services system hikuva a swi le ku yitirheleni loko munhu a joyini a ya jele a ya xupuriwa va tshika leswi va nga ku swindleni ina vatsari va ya sayiniwa milawu yo tala mara hi ku ya hi nghondo ya munhu a swi siveli sweswo hi xilungu kuna leswi va ngo i deterrence a swi tirhi ka vanhu va ka hina va ha to xanisiwa vavasati va ha to dlayiwa vugevenga bya ha to andza vana va ha to pfinyiwa khalanga na vona va ka mhani a va yimi mhaka liya ku loko munhu a xanisiwa wa xisati kulori va tlha loko a khomiwini va ya le jele leni va fika va n'wi visita va n'wi nyika sapoto va n'wi tsarisela na timali a bandi ta kahle a va xikhotlani le jele va ka mhani a va yi tshiki mhaka yaleyo kumbe a hi ta vona ti-results to antswa va ka mhani nyimpi leyi va nga yi wina vona hi voxe inkomu khetseni ka Makuleke va ri Makuleke primary school lava va nga kohola i manitwa ku va ta va ri lava huma kwihi va ri yini ka vatswari kulobye lava va nga va nga va rhuma ku va va famba na vana lava swi ta lava mi ya hansi ku lexi xi le hansi na swi vona ku n'we mi le henhla xewetani vayingiseri mi va byela ku mimani mi huma kwihi ni mina Joseph Manganyi ni ka nxeweta munhu un'wana ni un'wana ehansi ka SGB ya Makuleke primary school hina hi suka ka Makuleke a hi nghenile airport hi komba vana ti-aeroplane sweswi hi le ka Munghana Lonene hi byela n'wina vatswari leswaku hlayisekani vana va hlayiseki swinene loko a ku na loyi a nga lahla mali hayi ku hava nga kona loko hi suka laha hi ya Snake Park hi ta Murupa ivi hi vona ku hi ta endlisa ku yini kusuka kona no ya khensa swinene sweswo miyingiselo Munghana va famba na vadyondzi va le aka Makuleke primary kumbexana ni nga se vulavula na mudyondzisi loyi a fambaka na vona ni kombela vana ni bula na vona hi ta hetisela hi mudyondzisi ku na veri wena va ku tshembile ku hi we nga ta kota ku vulavula kahle hi swona ni
okay i nga ha pfumeli inhloko sweswiwani i vulavula kunene swi twala byela vayingiseri ku iwe mani Ngula Mgakul, mana mi duni papa mi nation sesame singeta long way artist. Ay, watwa. Ile ka grade man. Ne ka grade ara mistress wami imem Joyce. Okay. Sele suka vulavula xikan'we hinkwaswo swi vula ku mana ha ku vutise nchumu mani. Ani? Okay, i day namuthi. Atripina, awuseda nchumu sweswi. Awusetwa ndlala. Okay, ipfumela enhloko mingiseri wa mina loko twa ni kani ku mangutwa ile ka grade R se swi vula ku lembe leri tako ya ka grade 1 ani. Okay, tlhela vula kahle vito ra wena nga jahi ri vuli kunene i ku hi mina man wa ka mani. Mina Ngula Mgakula. Oh, Ngula Mgakula. Ani? All right. Okay, nkesile Ngula ni? All right. Ngula Mgakula wele Makuleke primary akhavula swi dzonga swi hlwe se kuna un'wana eta kunjani ai pfuke na we mbo ku nga tshami na we la ku tshama hi we mani wena vulavulela la Eme Vatsonga Mbokota. hi wena mani Vatsonga Mbokota. okay Vatsonga Mbokota Yeah. Mbokota i xivongo vito ra wehe Vatsonga okay okay ile ka grade mani wena Le ka grade 3. ile ka grade 3 yani a xikolweni xi Ka Makuleke primary school. oh okay wena n'wana mani Ni n'wana Thembani Mbokota. aha mani mani Inesta Ndlovu. okay okay no na khensa ka tsakisa la tripin wena le ka grade 3 lo le ka grade R van'wana va le ka grade mani lava mi fambaka na vona Rana 1 na 2. oh R1 2 na wena 3 se lavakulu va ko hi n'wina okay no ya khensa ka n'we i tshama ku wena ka Makuleke Yeah. all right khesile me khalanga Pat Mathebula ne khesile mfana wa mina ne all right famba kahle Mbokota famba kahle n'wa Mgakula hi twa ku vo va ri yini kambe ku na mudyondzisi la a hi tweni ku vo va ri yini mudyondzisi hi twa ku hin'we mi famba ku na vana la vuyani ka mi vulavulela la Inkomu emuhaxi mi pfukile hi hlayisekile swinene hi nga kombela ku twa n'wina na mi nga kombeli ku hi twa n'winu nga tsakela ku twa ya hayi na hi pfukile a khensa swinene mani mi vhakile na vadyondzi ku fika sweswi ri famba kahle riendzo ra n'wina ni nga ku eka vatswari mi nga ku yingiseleni mi nga chavi ku bihana kun'we hosi na hina riendzo ri famba kahle vana va hlayisekile a ku na un'we laha kombaka ku vabya kumbe ku ka nga tiphini kahle emirini va le ku dyeni ve le ku tiphineni hi ku dyondza tanihileswi mi swi twaku sweswi hi le ka Munghana Lonene va kombisile mutswari leswaku hi suka eka swihahampfhuka va swi twisisa ku eka swifambo leswi hi nga na swona swin'wana swi haha empfhukeni hi le ka Munghana Lonene laha va tivaka leswaku ka ha ri hava xivundza laha hi nga kona hi ku na xihungasi kusuka lani hi ta ya sweswi va nga vurisa swona eMurupa nga ha swi vuli mavito hi nga ta tenga no hi nga ta tenga ni loko swi vula mavito ha swi navetisa ku vana va ya kona se hi nga ha swi vuli mavito ku hi nga tengi ha xava kambe mi swi ri tani ha khensa swinene ku va mi teni n'wina mi mudyondzisi mani wa mi le ku tivuleni mina Mem Chauke Khensani Eunice swi vuleni hi xiticara hi mina thicara Chauke NE kwala ka Chauke NE Khensani Eunice a khensa swinene sis Khensani Nkomo thicara Chauke khensile mani ku va mi kota ku hundza na vana van'we mi famba kahle mi hlayiseka mi navela mikateko ka riendzo ra n'wina a khensa swinene Inkomo tsundzuka mingiseri ku a swi endliwi minkarhi hinkwayo leswi na vova lo hlamba kule minkarhi yo tala laha a hi pfumeli na nchumu ha ala kambe hambiswiritani hi va nyikeni nkarhi va ku va mi byela kambe hi ta twana wehe kwala ku nga koho ku angula kwini ku ya mahlweni kambe sweswi a hi twaneni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise ku yina na ha vuli ku ku tamani hi ku siku ra kan'we nte
ku ta hlulani Fanwani Magayisa ivi ku humelela Misho Justice Machines kambe leswi ni nga vulaka ntsena i ku hi kuma nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi mina na wena hi ta va haya mahlweni eka nongonoko Afrika wa vulavula lowu humelerisiwaka hi Ncindani Eric Mabas kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ya leyi ku nga na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 hi leyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ivi dokodela Kutsi va sama va ku yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho that's why loko hi tlula bridge DP swi tele ngopfu leswi va nga byeli ku mali hi ta yi kuma kwini that's why loko hi fika kwele nambyeni ku hi tlula njhani sweswo swi nga vi na xisaka xa rhayisi DP a xi bihangi simona loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbota ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong nawu wa NHI wu kahle DP matiko hinkwawo mo tala ni nga ku matiko hinkwawo matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi eka sweka mbodza vatirhisi va nawu lowu NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni va nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbodza andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela Hele ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka haxela hi swihondzo swa 89.4 ku fikela ka 103.2 MHz FM ku ve kuma ka SABC Plus wena u yingiselaka eka Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na misava hinkwayo jikelele hi SABC Plus handle ka sweswo a hi ku timingisero me ku ri yeni 0860002543 a hi amukele n'wana mingisero hi lo nhleka ani nga pressang kahle la hi ndlela yale a hi ku timingisero meko timhaka hi teto mi ri yini hi ta huma ka mpingu kumbe ntungu kumbe ku hlupheka loko hi nga langutana na kona loko hi languteka timhaka ta vadyondzi kumbe loko hi languta timhaka ta ntirho lowu hi nga eka woho wa timhaka ta ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu ke a hi ringeteni loyi nhleka ahe ndzawi ahe papa okay hi vatomi njhani hi pfuxiwe matimba lamakulu swinene ni te ku va xitala vito ni kombela ku vulavula hi yo leyi ya GBV ehansi ka yona ni kombela ku vulavula hi swilo swa mune enkulukumba mathewula ahe papa xa ku sungula nawu wu kahle wu nga endliwa xivutiso i ku xana hi ta wu landzelela hi nga vanhu ke swi fanana na laha patwini xipidi lexi hi fambaka xona i 60 kilometers per hour kun'wana ka mapatu lamakulu i 120 kilometers per hour but i vangani lava va swi landzelelaka na wu vekiwe i 60 kilometers na 120 but i vangani lava va swi landzelelaka na nawu va ta va wu sayinile but i vangani lava va wu landzelelaka ni twa mikama ya ku tala vanhu ngopfungopfu va xinuna loko va ya police station va hleka loko va ya pota nandzu mina a ni tshama ni twa kwalani mi interviewa munhu loyi a nge mina ni yile va kumeka va ni hleka ingaku vo exaggerate ku va hi hleka hence a ni si tshama ni kumeka ni twa munhu a tikuma a ku ye i hlekiwile xin'wana lexi ni lava ka ku a mi se tshama kumbexani swi nga swi lomi tlula ni tshame ni mina ni vana va yingiseri vambirhi ka Afrika wa vulavula va kha va andlala ku vaviseka ka voho andaka loko va nga kumangi vukorhokeri ku ya hi laha a va langutela ya ko a maphoriseni hi swoleswo swa ku va nyemuriwile loko va yile hi kumbe ku hlekiwa hikokwalaho ka ku va ya mangala sweswo swa ku fambelana na ku xanisiwa hi vaxisati. Okay, ya swi nga va swa swinupile but swi languteka sweswi ingaku ni ya li vavanuna hinkwavo kumbe vavanuna hinkwavo hi vula kahle ku ha chava ku ya e-police station because va hi hleka leswi nga ni vonaka dasanga ni ku va ku tala ho kumeka hi exaggerate hikuva hi hleka hence a swi tani ngopfu swi nga endleka maybe munhu a lo hlangana na wun'we kumbe va yi tiva va lava mbavulaka but vo tala hayi na ni tshama ni vona na swoho u tikuma hi va hi hleketelela yin'wana leyi ni lava ku hi tlhela yo evident a vulavula hi swilo swa mune
hi leyi ya death penalty kumbe hi leyi ya ku vuyisiwa ka xigwevo xa ntambu loko wo va kule Buttpet swa olova ku xigwevo xa ntambu a xi vuyi but loko ku ve wa ka n'we i buti wa wehe loyi a nga endlaka sweswo u nga yima ka platform u ku xigwevo xa ntambu a xi vuyi se mina a ni yima na swona ku za va ku tala hi va hi swi lava i mhaka ya ku ho vona ingaku mfumo a wu tikisi xiandla eka vanhu lava va dlayaka vanhu van'wana kumbe ka vanhu lava va endlaka mona eka vanhu van'wana sweswi a hi khale eka mahungu kwahala ku ku na n'wana loyi a nga dlayiwa a hleketa ku i papa yesu swigevenga swi kumeka swi n'wi balesela hinkwenu sweswi hi le ku vulavuleni kahle ku why xigwevo xa ntambu xi nga vuyi a hi khale mara ku hlaya ingaku kun'wana ko kwala Limpopo hala eGosese buti wun'wana i dlaye mhana ye a n'wi phemelela a n'wi chela eka wheelbarrow vanhu va ku tala lava hi vulavula hi ku xigwevo xa ntambu se eku za hi tikuma hi va hi vula sweleswo i mhaka ya ku ho vona ngaku vanhu va ya ejele but va huma vanhu va ya jele nandzu wa kona a wu tiki that's why hi kumeka hi va hi swi lava hi ndlela yeleyo nkulukumba Mathebula ni kombela ku hela kwana nimetweni ni khenseli swinene papa enkom sweswo mingisero Munghana Lonene FM xana nawu mi ta wu landzelela ke andzaka leswi xana u lava ku xava TV leyintshwa kona u fanele ku va na TV license leyi hakeriweke xana u lava ku kamba mali leyi saleke a swi karhati ni kantsongo u SMS-ela ntsena ID ya wena kumbe nomboro ya akhawunti ya TV license eka 44210 u kuma swivutiso swa balance leswi kahlulaka leswi vuyerisaka u nga twisisa ku kamba hi ndlela leyi nga le nawini hi ku hatlisa naswona hi ndlela yo olova ku tirha tihakelo ta SMS ta ntolovelo ku na swipimelo TV licenses hakela ya wena endla ku hambana antswisa ntlangu wa wena wa TV hi SABC TV License Rewards. I thikithi ra wena ra ku khomiwa tanihi VIP. Anakanya ntsena u tsarisa eka sabctvlicenserewards.co.za. U hundza eka magoza mangani naswona swi nga languteriwanga. U kuma mbuyelo wa xihatla ntsena hi ku wa wena. Naswona u tlheriseriwa ku fika eka R500. Walowo i nchumu wo tsakisa wo tatisela. Kambe yima a hi mhaka ya mali ntsena hi vulavula hi mintshova yo tsakisa na mimbuyelo ya manyunyu anakanya hi mintshova eka swilo hinkwaswo leswi u swi tsakelaka kusukela eka ku xava ku ya eka tendzo ku na vuhungasi hakelo ya wena yi pfula misava ya ntsako nghenela TV license rewards ya SABC eka sabctvlicenserewards.co.za tova tikunupu u titsarisa ku na swipimelo tsundzuka mali ya TV license a hi hakelo ntsena yi endla ku hambana a hi tilulamiseli kun'we ku ya hlawula loko na malembe ya 18 kumbe ku tlula naswona u titsarisele ku ya hlawula twana xo sungula u lava pasi ra rihlazi leri nga na code pasi ra xikhadani hambi ku ri certificate xa nkarhinyana xa pasi xi lulamile xa vumbirhi i ku ya hlawula laha u nga tsarisela kona xa vunharhu vona leswaku hi ti 29 ta May a ku nghenelele swin'wana xo hetelela ti tlhavi hi zaza ku endla leswaku u funga eka xibokisana leswi u swi lavaka leswaku u nga oni phepha ra wena ro hlawula hi rona tilulamiseli kun'we na mina ku ya hlawula hi ntshunxeko wa wena wu vukarhi u tirhisa hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education. Munghana Lonene FM magombandlela xana u le ku antswiseni kumbe ku aka yindlu ya wena twana bathroom bazaar mi ta kuma swilo hi ntsengo wa le hansi eka mabhavhu tixawara tipompi tibasin titile na tikhabinete tanani mi ta kuma hinkwaswo swe le kamareni yo hlambela kusukisela ka 3,295 rand ntsena ina i 3,295 rand ntsena hi pfula masiku ya nkombo ya vhiki mbukuto leyi kumeka eswitolo swa le Polokwane Sibasa Giyani na Malamulele ntsena bathroom bazaar pulling the plug on high prices. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ila inga komi ntsero wa Munghana Lonene FM makomba ndlela hi kutukwe u angula ukuyintsondoka hi 10 minute inga se ba awara ya mbere itaba ka bula na Dokodela Mathole Motshekga i bula na bona la eka hi langutaka nkoka wa siku ra munduku Africa Day Dokodela Mathole Motshekga mnda tsondoka a ku ri xirho xa huvo yo endla milawu
lava va sukaka namuntlha hi bula na vona kusuka le ka Kara Heritage Institute se hi ta bula na vona laha ka commitment yi nga se ba awara ya 2 kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela kambe ke a hi tumisero men hi leyi nyari ngele ku kaya ka yini dodombana na yona hi khome hi timondo van'wana va ringanyeta ku loko ho hlaya anamisa miehleketo hi nga kota ku twisisa ku hikokwalaho ka yini ku vulavuriwa hi va marito gender based violence swi vula hava xexo na ko kota ku twisisa ku gender a swo vula ku wansati kambe swo vula ku wa rimbewu ra xisati kumbe ra xinuna hi ndlela yaleyo se we u ri yini hi mhaka weleyo nawu se wuko lowu nga ta tumbuluxa na timhaka na khansele kumbe huvo leyi nga ta va kha yi langutana na timhaka toleto ta madzolonga ku ya hi rimbewu na ku dlawa ka vamanana na vana hikuva swi talangi ku dlawa n'wanuna hi munhu wa yena swo koka ma swi talangi van'wana va le ku ringanyeteni swin'wana leswi muyingiseri na ya vulavula kumbexana na hina tanihi hi rixaka ho swi nyanyisa hi ku loko ya maphoriseni wa hleka ontse Brian loko hi ya ka nga fika hi hleka Mashava loko ho fika hi Mashava hi te ku mangaleni mi nga hi hleka Ridgewell loko ho ta hi ku ni nga hlaya maze va hela maphorisa Oriel hi nga ta mi ku warrant officer Oriel Maluleka minjhani n'wana kambe hambi swi ri tani hi amukele n'wana mingiseri lo nhleka ya elangwini mingiseri mi nga langwi ka Mingalang nangora ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela lo sala timinete ta 5 ntsena ku va hi fika makumu na ku teka riqingho lero hi nga se ya ka dokodela Mathole Motshega lava hi nga ta va ka hi bula na vona kusuka le ka Kara Heritage Institute hi vulavula hi nkoka wa Africa Day na ku wa vulavula ke na le ka nkarhi lowu hi nga ka wo kusukisela kwele ndhaku ka malembe ya va OAU ku fika kwala ka va African Union hi ndlela yele aka na munhu la 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ku hela ka vhiki loko ku nga langutana na migingiriko yo tala ya ku gumetiwa ka liki ya bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga kambe swin'wana etimhaka ta ku va mavandla ya tipolitiki na wo ya kha ya gimeta migingiriko ya wo ya ku gangisela ti-vote mi ta tsundzuka ku na nkarhi luwa wa ku hola luwa wa ku horisa na wa fika se swi ta vula ku loko se ku ka gangiseriwa ti-vote hi ndlela yeleyo hi ta fanele hi fa hi swi tsundzuka ku na fika nkarhi la se hi nga ta ka hi nga ha tinavatiseli ku va hi votiwa hi ndlela leyo yo mhaka mavandla ya tipolitiki ya kha endla tirhali to hetisela hi migqivela loko ni nga hoxisi loko yi ku xikarhi ka vusiku loko se ri xela sonta se i cooling off period kambe ta twa hi n'we ku n'we mi swi tiva ku kantswa hi na ho hindzisa marito hi ndlela yeleyo kambe un'wana mingiseri hi loyi enhleka ahe papa midzumbeli hako hina hi se dzumba sweswi ha thewukerile sweswi hi le ku tirheni sweswi a hi thewukeleni hi dzumba loko hi nga ri ku ndleni kha hi ti tlangela ncuva kumbe se hi va hi ri ku dzumbeni sweswi sweswi a hi dzumbangi hi thewukerile hayi swi tshamisekile inkomo papa mi rin'we mina ni lava ku ringesa ku ta na swithuxonyana laha mikama yin'wana swi nga fika 5 ka timhaka leti ta ti-gender based violence xo sungula vamhani a va hambani na timhaka ta ku dyondzisiwa swikolo hi vavanuna ivi loko va hetile ku dyondza swikolo hi vavanuna loko se va pasile va ku a va ha va lavi kumbe a va ha ri ti-type ta vona vumbirhi mi nga se ya ka xa vumbirhi kasi swi onha kwihi a ni ngo phela vutomi lebyi byi famba bya cinca siku na siku n'wina mi ni dyondzisa xikolo namuntlha hi rirhandzu a hi swona kumbe mi ndla investment mi ndla yini aka vanhu vo tala i investment hi swo leswi ni nge ni ta na swithuxo ku swilo swo tala laha loko mi kuma ku dlayiwile n'wavasati ku na swona sweswi swin'wana swa kona ni kombisaka swona papa Pet yana ni ka xa vumbirhi xa vumbirhi va ka mhani va nga joli loko va ri vukatini loko va ri vukatini va twa va nga ha byi lavo vukati vo divorce va famba hi ku loko vo jola lowun'wana u ta kwata a nge swi amukeli na loko kambe hikokwalaho ka yini kambe hi nge va fananisi hinkwavo ku va ta swi amukela a ni swi lavi ku nghenelela loko mi yingisera kha vulavula ni tsakela ku mi vulavula mhaka ta n'wina kambe mi twala ongeti swin'wana na swin'wana swi kongomisiwa ka vavasati hikokwalaho ka yini mi nga sunguli mi ku
vavasati na vavanuna tshikani ku dyondzisana swikolo mi nga si tekana kumbe mi tekanani se mi lunghini. Vavanuna na vavasati mi nga joli loko mi ri vukatini. Ma swi vona loko n'we mi kha mi ku vavasati okay ni miri. Khalanga i swin'wana swa kona leswi mina loko na ha tirha ni nga hlangana na swona swi nga swivangelo swa ku vini va dlayiwa loko mo ha vutisa loyi a nga dlaya loko a nga ti dlayanga ni kuma swona leswi ni mi hlamuselaka swona. Ali kambe vavanuna vo va joli na va ri vukatini va jola va dlayiwa a ve le ku dlayiweni ni vula swona. Xa vinharhu ti va timhaka ta ku loko vavanuna ni vavasati va ri ku holoveni a va hambane na ku humesa rito leri ra ku vi vana lava a hi va wena n'wanuna no ti fambela ni ti phandela swi hetelela swi endla leswaku luya a byeriwaka swona n'wanuna loyi a vheta a lahlekeriwa hi nghondo nkarhi walowo kumbe ku hlangana nhloko ivi a teka goza ra ku dlaya n'wansati ni vana lava va nga onhangiki nchumu swi ka swi sukela ka nomu lowu nga vulavula rito leri. I swin'wana swa kona leswi swi vangaku ku leswi nyamutlha hi vulavulaka hi swona ene hi ta vulavula hi swona ku fikela hi laha ku nga heriki until hi za hi ya kongomana na xilo lexi xi vangaku swilo leswi ku nga leswi mi swi vulaka kambe ni khomele nta mi ta hetisa loko hi heta la. Tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ndzi la ku bula na dokodela Mathole Motshekga a hetsele na mingiseri loyi 30 wa second leti ni nga sala na tona ni nga si teka dokodela Motshekga se miteri hi ta va na xiphiqo lexi ku ya hi laha ku nga heriki loko hi nga swi kongomana na mbanga cona i yini? Mbanga cona ya leyi n'wanyana se ni nga rhanga ku yi hlamusela ene ni kuma leswaku hambi vo ri varhangeli va tiko va chava ku kongomana na xilo lexi ku ri va xi vula tripo wenavo ku twisiwaka ku vava a wu nga ringesavo ku hambana na leswi u swi endlaku swi va swi tlhontlhile ku ri u twisiwa ku vava na wenawo mi twisa ku vavavo van'wanyana a wu nga hambana na swona u ringesavo ku tikhoma loko a yo balansiwa hi ndlela leyi swi nga ku hi nga va hi ka hi tshinela kusuhani na xithuxo. Nemetwele papa inkomo ni Khensile Khalanga. Khensile papa Kansas swinene hayi ya mhaka leyi hiyo mhaka va ku indlopfu ya hina hinkwerhu hi fanele hi tiyisisana ku vona leswaku ha yi landzelela hi dzombana na yona hinkwerhu ku na munhu wo sungula ku na munhu wa vumbirhi a hi swona dokodela Usinga ku na munhu wo sungula ku na munhu wa vumbirhi ku na munhu wa vunharhu hi la ku amukela dokodela Mathole Motshekga kusuka ka Kara Heritage Institute hi bulanyana kantsongo hi timhaka ta Africa Day hi ndlela leyi na ku languta ku tanihi maAfrika se hi fambe gondo rihi loko hi kha hi tlangela eka n'hweti leyiwani hi ndlela yoleyo kambe ke swi tikomba ku va nga lemukisiwangi lava va nge te hi ta bula na vona vo lo fika va byeriwa hayi hi nga bula na vona ivi va pfumela na muhumelerisi se lava van'wana va fanele va hundzisa hungu va nga yisi masobo se loko va nga yisangi hayi a ku na swin'wana hina hi to pfa hi ya mahlweni 0860 002543 ku kandziyisa rito ka Mathebula dp@sabc.co.za ndlela yaleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti wena u angula ku yini comment timhaka butpet mhaka ya deep sleuth mi nga yi hlayi swandla mi nga vuyi a ku tirheki ndhawu liya vutisani hina hi tshama kona mi nga ringeti inkomo wo tshama wiyilangeni nga kandziya deep sleuth ku no go area a deep sleuth kambe ke ntirhi lava ku bula na dokodela Mathole Motshekga bona i va suka le ka Kara Heritage Institute hi languta ka siku Africa siku leri ra nkoka swinene ra vu Africa byeru dokodela enhlekani mi pfukile hi pfukile khale ni nga se bula na n'wina wena khale ngopfu man yes ama lavi ku twa ku ri hi hleketa yini a ni ri mi kume van'wana va kahle a hi kumangi van'wana dokodela ko va mhaka ku hina loko hi mi lava hi mi kumi
hayi khulunywe isale parliament ya Africa na le ya South Africa. No, ya khensa swinene. N'hweti leyiwani n'hweti ya nkoka swinene, ni tshemba ku na n'weta ni hi Kara Heritage Institute mi langute hi tihlo rero leyi langutanaka na timhaka ta vun'we bya matiko ya Afrika na siku ra Afrika ra munduku. Mi ri yini ka rixaka hi vuAfrika bya hina? Leswi hi nga swi tshika leswaku n'hweti leyi a yi vulavuli hi swilo swa politiki ntsena. Khale vakhegulu na vakhalabye a va hi byela leswaku on the 1st of May i siku leri ku tswariwaku Xikwembu, lexi hi xi vitanaku Nwari i Xitsonga, Nwali in Venda, Muwari or Muwari nkulunkulu in Karanga, and also Muhali in Sotho Pedi Tswana, and Muhali in Kiloveto. So akuri siku ra Swikwembu ra ku hloniphiwa vanhu va hina a va khongela Xikwembu lexi le Maphunguvye na le Great Zimbabwe na le Vulozwi Khami. And the 25th of Mundzuku a ku tswariwa n'wana wa Xikwembu, va vitana ku ri Mambo, vati Ukhembe, Nyambe, Zambe. That's why hina na mavito ya kufana na Zambia, Mozambique, Gambia, Zambezia. So leswi swi kombisa ku ri hina leswi swa rito ra Xikwembu leswi va vulavulaka hi swona la John 1:1 hayi swi tiva khale, hayi nga lavi ku ya hlaya hi buku hi n'wana wa Xikwembu. So now iti politiki Africa ihlangane yenza Organization of African Unity iti 25 ta May. So suvula leswaku the 25th of May la ka hina i siku ra spiritual and also political. Manje hi sukele leswi swa spiritual, hi langutise swa tipolitiki ntsena. And tipolitiki loko ti nga ri na moya wa vukwe wa Xikwembu, mi ta kuma leswaku vanhu va hina va endla corruption, va ya yiva, va hlupha swihlange na vatswari va hina. So swi vula ku ri sweswi loko hi celebrate Africa Day hi fanele hi tsundzuka leswaku ku ri u va munhu u fanele u nga endli politiki ntsena, leswi swa moya wa ku ketekisa wa Xikwembu, vunhu ya hina hi fanele tsundzuka vunhu ya hina, hi landzela vunhu ya hina, and hi ta kuma leswaku swilo na la misaveni swi famba kahle, na vanhu va khomana kahle. So this month is a very important month in our calendar. Manje mativa endlene ni dokotela a endlene so leswi mi nge le ku swi hlamuseleni swi na nkoka ngopfu. Mi na vilela hi mhaka ku mi swi hlamusela hi xihatla swi hatla swo. Ni kombela ku n'wina na muhumelerisi wa mehe mi twanana ku ka Monday, Tuesday, Musumbunuku na Ravumbirhi vhiki leri taka mi ta va mi ri kwihi hi kota ku va na nkarhi wa kahle 30 wa timinete hi vitana na vayingiseri va ta kota ku twisisa timhaka leti ta ku ku na vukwembu ka n'hweti leyi ya May, ku tlhe ku va na swa tipolitiki ka n'hweti leyi ya May. Ni ta va ni ri kona la no Tuesday mina meeting a swi na mhaka dokotela va ta vulavula na n'wina muhumelerisi mi nga ri moyeni hi kota ku lulamisa hi twanana ku endlisa ku yini. Yeah, Monday or mi nga ni fonela ni ta va ni ri kona. No a hi ndleleni hi Monday hi ta ndla yo.
Okay, thank you. Inkomo dokotela Cancer Snane. Dokotela Mathole Motshekga ba la bo mingsero mkanano FM ba fixa makumu kanongonoko Africa wa vulavula lava hinge hava kombela ku hita tlhe vulavula na vona kambe vhiki leri tako hi va nyika na nkarhi wa kahle na n'we mbutisa swivutiso kendlela ku hi ta kota ku va hi twisisa timhaka leta vukwembu lebyi va vulavulaka hi byo bya n'hweti leyi ya Mudyaxihi hi ndlela yoleyo kambe ke mahungu ya misava hi lawa ya landzela na tatana Hlulani Fanuel Magaisa a ni se tiva ku i ndhuna ya le kwihi ka miganga liya hinkwayo ya le tiyani hi ku loko a kha jikajika la Polokwane i ri mhini ndhuna letiyani van'wana va tshembisa na switandi mara kwihi hi ku na miganga yo hambanahambana kambe ke Dzuma na mina ta landzelana a hi Ngoveni kwala ka Munghana Ron FM nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mavasa tata